February ni somni le panga ni a nimin zirtom ni khan longtlaya drugs awareness rally buat sai ani longtlai police te chuan longtlai district chunga ruihlo be pui thak mek kalpui zelnan National Cadet Corps NCC Don Bosco School tele drugs reduction squad Central Wele te nen tangkopin longtlai ko pui chunga ruihlo do na kongzo drugs awareness rally an huai hota he rally a hian longtlai SDPO pu beimosiala pi chuan longtlai ko pui chunga ruihlo do na konga pui thin tu drugs reduction squad Central Wele te Wele branch rang tele mi pui chunga lom thu soin longtlai ko pui le district pum chu ruihlo laka alo filim zel theinan malam huna po tho pui chun zom zel turin tlom ngai po le mi pui te asoma longtlai police te chuan nikum sang ni le som ni pahnia tang khan ngor takin ruihlo do be pui hi an thlaka nikum atanga kumin January thla thleng khan NDNPS Act nuaya case som pasari ziak lutin ruihlo kai hnoya mi som ni le panga an man to a heroin gram zali pasari point paruk pariat ganja gram za somruk paruk point panga le opium kg ni an man to a hei baka hian district headquarters chunga high school le higher secondary school rang som pahnia drugs le cyber awareness campaign po an buat sai to bok